amafaranga vya gisirikare, amahera ya gisirikare anyuruzwa, ukuntu mwabajije muti ashobora kuba aja hehe? Jewe nk'umusirikare, nk'uwabaye umusirikare, ivyo bintu ndabizi kandi ndabereka amafakite amwamwe aboneka. Uzorabe ibihugu birimwo ubusuma bwinshi bw'amafaranga aja mu mifuko y'abantu, surtout mu basoda no mu bapolisi bica biboneka. Nibirya umupolisi aguhagarika atanico akwagiriza akakwaka amahera, akubara ngo ntubona ko iri zuba ririko riraka? Umupolisi ukabona ngene yambara, umupolisi ukabona ngene asa, nukuvuga uwo mupolisi ahembwa amahera make abaho, amaze guhembwa amahera make abaho, igice gikurikira niki? Nukuja gutoza amafaranga mwe biturire kwibarabara canke muri bureau aho ugiye kumusaba kose ati nsigira. Novuga ku bihugu bibiri vyacu, reka mvuge bitatu, kuko nivyo twegeranye cane kandi bifitaniye isano rikomeye. Novuga u Rwanda, novuga Uburundi, novuga Congo. Ndazi ko ivyo bihugu bitatu ndabivuze canke tubivuze bizana tension yindi, ariko ukuri kuriho niko kuravugwa. Muze murabe inyambaro z'abasirikare b'Abarundi, muze murabe inyambaro z'abasirikare b'Abanyarwanda, muze murabe inyambaro z'abasirikare bo muri Congo. Ngira amahera ndabereka amafakite, hama ndabereke amafaranga ukuntu bayadeturuna bakabanza kuyagabura umusirikare mutoya canke umupolisi mutoya ntabashikire. Gutanga amafaranga nahora nataka kubereka ibintu biboneka, mu bintu biseruka, kuko si abantu benshi babona umuntu ngene afungura, umupolisi ngene afungura canke umusoda afungura. Muga rero tubonesha amaso en dehors, ukabona yuko umupolisi atambaye impuzu icuye gucuye mu kinyarwanda, sinzi uko muvyumva, impuzu ishaje yahinduye irangi, afise igirato yasoneye catabutse agasubira kugisonesha, uca ubona ko aho hantu harimo ikibazo. Rero sinzi umuntu yaciye ngaha kare imbere yanje yavuze, nawe nyene yagerageje kubisigura. Ufite amahera mu gisirikare ari uburyo bubiri: hari amahera yo kugura ibigwanisho, hakaba amahera y'ubuzima bw'umusirikare, tuvita provision. Ni ukubagurira ivyo bafungura, kubagurira imboga, kubagurira inyama, ibintu vyose bijanye no gufungura. Aho bihera ni hehe? Ayo mafaranga avuye muri banki y'igihugu, iyo budget itegerezwa guhabwa igisirikare ni ku kwezi, chaque le 15 du mois, ayo mahera ntihatangwa. Ministre arabanza agakuramwo pari yiwe, hanyuma agaca arungikira chef d'état major, chef d'état major nawe agakuramwo pari yiwe, chef d'état major amaze gukuramwo pari yiwe, hanyuma hagaca haba ntuzeye sinuko jet 3, uravyumva, agaca ahamagara ntiyohereza, ahubwo nibo baza kuyarondera, abashefu b'amarejo nibo baza kuyasanga muri état major kuyaronka, agaca barati wewe ufise abasoda amakambi angana uku, abasoda bangana uku, akira. Mugabo yamaze gukuramwo pari yiwe, wa muntu yaje gutora amafaranga ya rejo nawe agakurako, avuye muri rejo aca aja mw'ikambi, shaka ikambi yose iraza gutora amahera yayo. Wa mukuru w'ikambi yaje gutora nawe agakuramwo pari yiwe, ha mukuru w'ikambi agaha abakomanda kompanyi, komanda kompanyi nawe agakuramwo pari yiwe, hama bagahamagara chef de proto, chef de proto akaza nawe gutora amahera y'iproto yiwe, kuko mu ikompanyi aba proto zitatu, nawe agakuramwo pari yiwe. Hanyuma ayasigaye bagaca bagura bimwe vyategerezwa kugurwa. Muharure kuva kuri ministre pari yagira bamwe, umusoda mutoya azoshikirwa canke umupolisi, ndabivugira hamwe ko nico kimwe, azoshikirwa nimba yandikiwe inusu y'inyama, azoshikirwa aronka imorso y'inyama bamushirako isose ku muceri. Nimba yari yandikiwe izo nyama akandikirwa amashu canke imboga zindi, bazomugurira irengarenga, sinzi mu kinyarwanda canke mu ntuzeye mu bitahuri vyari vyo, ni dodo ntacyo cyangwa rengarenga byose. byose. Urumva uwo musirikare ntako azokomera, uwo musirikare ntako azoba umusirikare afise umubiri mwiza, kuko amafaranga yose yari kumushikira, kandi ariwe muntu akomeye cane, ariwe muntu akora akazi kenshi gusumba abo bose bagiye barahanyurako. Muri ico gihe none mu gisirikare nta audite ikorwamo. Mon ami, ariko ibita gardavu, urumva
napininze post imwe hariya mm, mwayisoma gereka par exemple iyo audit suka nko kuravuga audit bakoze audit y'abapolisiye babonye ko 50% ntago babaho kurabona ni ibibazo tugira hano muri iki gihugu bo erega uzaruka n'ivyo birimwo n'ivyo kumanuka birimwo ngiye abapfuye nibo kumanuka badekarara ko bapfuye baguma banditswe muri effectif abadeserse ntibabadekarara ko badeserse baguma babashira muri effectif urumva ngene ivyo bashatse kuvuga ni ukuvuga yuko mu gisirikare nta audit ibaho mu gisirikare nta verification y'amafaranga ibaho kuko ivyo vyose nta mavirema abaho batora mu ntoki uragenda ugatwara varize bakagushira mukagenda ukagira aho usinya uravyumva ayo mafaranga bazoraba suivi bazoraba ese ayo mafaranga yaragiye muri igisata ca gisirikare yego yarasohotse nimba ari mukuru w'igihugu abibajije canke ministre amahera y'igisirikare yarasohotse baransinyiye ngaha hagira miliyari zingana uku c'est fini ariko c'est tekereza fini ko wenda nibura iwacu muri Kongo ho ndaza kubyemera ndaje mbahereza umwanya ndaza kubyemera muri Kongo sinzi niba mu Burundi naho ibyo bintu byahaba kuko c'est pire c'est pire ambo c'est kuko nko mu pire Rwanda bakoresha banki urumva ni banki au fait nagenda kwerekera difference nagenda kwerekera difference umupolisi wo mu Rwanda ntuzomubona ariko aravuga ngo mparuswa kuntuze ku miduga mwibarabara sivyo umupolisi w'umunyarwanda uravye ikirato yambaye cyo kuraba teni yambaye si impuzu yaheze irangi si ikirato casonesheje capindamye kiraba hejuru mwijuru no iyo yose ni image y'igihugu kuko nk'umuntu mu étranger aza akabona umupolisi yambaye impuzu zidasobanutse ibirato bishonye biteye ibiremo muri ico bavuga ati igihugu ni ukuvuga yuko ni ukukwereka neza yuko mu Rwanda uko jewe nuba ndavyibaza nuko amahera yabo ari suivi kuko banatinya yuko bovuga bati hogira umusirikare avuga yuko ataronka ivyo yandikiwe nyakubahwa Kagame perezida Kagame akavyumva uyu muntu yobagowe baranashobora no kubitinya bice biboneka ni ibintu udashobora kunyegeza umupolisi w'i Burundi akora ati mona mizuba ariko raka none je bigende gute ngizwe n'inyota kandi ataca kuziza nsigira utasigiye ntuva akakuboha kandi atacu nakimwe mpaka umusigira ibyo byaramenyerewe ivyo urabizi yuko ufise imodoka uva muhira wavunjisha amafaranga ufise amahera avunje mu mufuko uratanga uko baguhagaritse muri Kongo niko bimeze ku mabarriere uze kuri barriere hari amahera uteza gutanga kugira urengana babikora kubera iki baragowe bafashwe nabi niko bimeze hama n'ivyo by'ibigwanisho byose bihagarara ko cane je niko mvuga mu bintu by'abasirikare ukuntu bafungura mu buzima bwa misi yose ni ibintu bibabaje biteye ikigongwe abo bantu bo hejuru hajya nta kindi bazira nta kindi bicanira barondera nayo mafaranga asansana ewe FRDC yari kwiye gutabarwa n'u Burundi koko n'igisirikare cy'u Burundi koko sobananga ikindi nongeraho ikindi igisirikare cy'u Rwanda gitandukanye n'icya Kongo bagira isoko ya gisirikare ya gisirikare hana abaturage bahiramo ego ni MMI oya ni abasirikare n'abasirikare bajya bahita ngo ikidamiye bahita ngo ikiryo soko rya gisirikare amishop isoko rya gisirikare mu Rwanda yego bagira isoko rya gisirikare ya urumva ufite igisirikare cyo muri Kongo ho nizo za MMI nani nshatse kuvuga ntayo bagira ntegeza ko ibyo byo ababizi babizi ntazo bagira nta mishop bagira ikindi ya ntekeza ko muri Kongo ho nta ufite wo kugira reka duhereze umwanya brother Boston hanyuma none nawe adusuhuze Boston urahari ndari cyane umwanya ni wawe komera ambassador Sukana ngaye ego turakwikirije mahoro mwana data twari tukumisinzeho rwose ejo nageze ahantu nibwo bwa mbere nari nkumvise ewana wakira abantu bibaye byiza wakongera ukatwakirira abantu kabisa nibwo wari ukiyumva bwa mbere nibwo bwa mbere kabisa twakirire dore Rwanda Rwanda ataraje abantu bose baraje rwose batwakirire ariko hari umuntu wakwiganye hari umuntu wagukurikije kwakira umuntu wita observe ewana wagira ngo muturugana observe ararenze observe namwishimiye cyane yatwiyegereje nahoze hano kuva kare ga nahoze hano ntabwo nigeze mva hano rwose ariko ni impamvu z'akazi tu
impamvu z'akazi aho ndi mu kazi kandi ndaza kongera gusubira mu kandi. So urumva rero ni bwa bucakara bw'intanganya nyamara dushaka twakunda iwacu tukitahira. Uriya abakuru baciye umugani baravuga ngo kabe gato kaba kanopfuri, kabe gatoya kaba kiwanyu. Ariko iyo abandi ibaza ahantu umuntu akora utuzi dutatu wangu ntubone n'amafaranga wayakura he? Urakora umunsi se wituye hasi bizagenda bite? Abandi biragiriye inka zabo bafite amaferme baritahiye. Dutahe tuva ino ni w'abandi. Uwo bishobokeye kandi ashatse yogenda mu ba mbere kubera kuko baca umugani w'insigazi z'inyuma ziza zihaga ibiti. So ushobora kwigira nabi ukavuga ngo nzoba ngenda reka nshaka ibi abandi bagataha. Ubu nyine nidutaha abantu ntibazosubira kubaho nka kera ngo uzoshika ngo wama wubaka gusa hubatse hose. Uzohubaka uhahawe nande? Waraharwaniye se wahameneye amaraso, abandi bahameneye amaraso, nawe uvuye mu mahanga uje gusa wubake? Nukugura, nuguca mu mategeko ukagura parcelle. Abazogenda mbere bazozigura zihendutse, nubwo zitazoba zihendutse cyane, ariko bazogenda mu gikundi cya nyuma bo inko kuja kugura iparcelle Kigali uyu munsi wa none. Muzamubona ukuntu bimeze, mwese muzi ibiciro uko bihagaze. Uzagende wiyongoze yariye imasoro ugura ikibanza, nurangiza uduhe facture turebe hano. No mu miji yindi yo muri Kongo za Beke naho nuko nguko harahenze kubona ibibanza. So ndabasuje rero bavandimwe, naho abasirikare ba FARDC bo n'abadede ewan ivyo ngivyo turaza kubigarukaho nyuma, kuko abatipe ikintu bazi gusa n'akanwa ni ukuvuga n'ubugome. Cyakoze bakurushije imbaraga ubaye uri umuntu wa fake, barakurimbura bo n'ivyatsi bakabikuraho. Ariko ugenda utekereza ahantu AFC hose yagiye ikandagiza ibirenge, abantu basasa ibitenge, abantu bararirimba bakavuga ati murakaza abana ba data. Yambo cane Turakuramukije yambo. kera abadiyakoni bahageze mwatangiye protokolo y'ikanisa. Uku nguku winjiye ubu nyine tugiye gufata ilisite y'abantu ngo twiyegereza abantu. Oya nyamara muretse ikanisa ribanze ryinjire neza. Kwezero wareka kabanza katwiyegereza tukinjira mu kiganiro neza brother, cyangwa wabanza wavuga yego na twiyegereza ikanisa rira marifata undi murongo turabibaye ibindi. Nabaretse abantu babanze baganire basha abantu bafungura imikoro. Ese mwabaye gute? Seme ngo ikaremi niki cabaye nono mumbwira amakuru byashwanya gutikare Oze kwa konde twagaza dufate intama tugiye kuziremesha mutari. Abantu birwe bafata ibipfura birwe birukanka mu bipfura bashaka ico bajana ku isoko. Nuko imeze. Ayiwera biyo tuwezamuka muzamuke mufungure mikoro manze mutara. Ariko nabonye umuntu bitagarura na ganza bafite icyo bita heartbeat. Bavuga indoro mama nakufa. Ngarura na ganza bari bafite heartbeat muri bo kabisa ewana. Bavuga barimo kuvuga bati rwose intambara ihari ntabwo ari bo bayiteye. Ariko dukuye Boston muri mu. Mukuye muri mu. Oya ye Boston ni haja muri mudu neza nabanza afungure mikoro. Kandi yaragiye kwakira neza gukura muri mudu. Ibintu byo gucanagamo mu ijambo nabyo mukama mutwara ijambo si byiza. Muzoza muvuga nyine mungaruriraga akantu kandi nari twagusubishaga ko ni kawe. Naho kera abagabo bane wo binjiramwo gute kera bafunguye mikoro? Je ndafunga gasingira amanyama menshi nzana amfunga nkicecekera. Mwovuga ndi hano nicaye ugaca nta kibazo nguwe neza cyane. Ariko umusaza Pwezero nawe ndamuramukije cyane, afite akanyamuneza muri iyi minsi, nawe ni nkaho agahu kamuvuye ku maso kuko yarashaririwe n'ibihe mu minsi ishize, kandi si we wenyine ni twese. Ubu ngubu twavuga ngo at least abantu bamaze kubona yuko ibintu bimaze guca mu buryo, kubera kuko haba ibintu by'ibitangaza hari ahantu ni ibintu bitumvikana ubishize mu gaciro, kubera yuko intambara ibereye hariya mu Minembwe mu gihe kingana gutya c'umwaka umwe, tuvuge gutya barasa drone umunsi ku munsi amezi 12 agashira. Sinzi yuko hari ahandi hantu
ibyo bintu biraba ubu nyine nibwo mbanzumva Ukraine ihaye irasaba Rusiya ubu nawe yarabigaranzuye ni nkatwe ubu turabigaranzuye irabashoreye ko irabakubita kuko nguko kwa abana bakoshe natwe uko nguko niko dushoreye iyi koalisiyo ko turagenda natwe tuyikubita ibikucu tuyibwira ati dore amatwi mabi dore kutumva kutagira indero. dore ibyo twahoze tubingingira kuva kera ntimwumve mukaza mugira ngo ahari wenda ababyeyi ntibagira umujinya none ry'inkonje mwabonye ukuntu abantu babiruka wogira ngo ni ba jetiri ba bandi bo mu Bushinwa birasisa n'ukuri kose umuntu ko aratera intambwe ukazugira ngo ni wa mugani wa Nyarutambwe batwigishije niba ari Nyarurato niba ari Nyarutambwe ngo yaza agatera intambwe ikava hano ikama yarare gafata ku wundi musozi nirwa bamuzehe kaboyi babasenga Imana none abagabo ko bariruka udutsinsino tukaza dukora mu gapoko sinzi uko baza bakita bamwe nje twe niko tuza tukita inyuma ni hehe waba kweze Mu gapurungu. Gapurungu Mu gapeze. twe twageza tuhita mu gapoko umudede ko arakoza agatsinsino mu gapoko Ubu nyine ngo basigaye bavuga ikintu ngo mugongo ngo awunahaya. nonoga uko banyaruka gutyo abandi karemi ko barafungwa kandoyi umuntu igifu kikaza cyama gisohoka kikama gihagarara hanze ati ndagiye zinoshobora kuba muri iyi mibabaro babarashe babakubise babanize bataye muri prison centrale ya Kalemi bavuze ngo turabisha mwambwa mwe muri mu gucika mukava ku rugamba mukagenda ninde utocika n'abari abahaba bakubita nabo ni baraye bari gucika kuriya ko barabakubitaga ngo babone yuko ngo ibari abagabo kubera yuko batacitse iyi nshuro iya nyuma niyo mbi rero bagomba kuzahondwa bagakubitwa ndetse bakanozwa kubera yuko nico bahisemo twari iwacu tuguwe neza n'ibitero bya kisekise byari biduhagije ibyo ngibyo rwose twari tuguwe neza mazi zikaza zigatera zagira Imana zikanyaga zitagira Imana zigakubitwa nuko twari twibereye mu buzima n'ubundi bw'intambara baza buri munsi bashaka gusenya intera hamwe nazo nuko Red Tabara nayo nuko byose ariko ngo tuje kugira gurya tubona kandi abadede nabo batudibutseho ati twebwe noneho turamaririza ngo bagezagenda bavuga ngo iyo mihimbiri sha ngo duca twinoba ngo twimesa kweli bagerayo kumva ngo Fabiani we dore ngo kiraje ngo nyaruka shaka ntukiraba none ntukiraba iyo Fabiani kandi wewe wagiye gukubita imihimbiri hariya ni iwabo korera gukubita imihimbiri iri iwabo se ntiyo gushahurira nyoko ubundi bwo nubwo bari imihimbiri aho bariya ni abagabo bari bicaye mu ngo zabo kuko nguko uba wicaye mu iwanyu mu Gitega gutya wicaye n'umugore wawe ukamubona ikindi gisirikare kiraguteye utazi yo giturutse nta kibazo mwari mufitanye intambaraga zikaba zaseriye bakanashaka no kukwica niko abasore bacu bahaguruka kwirwana baravuga ati tudutega amajosi fande niko tubwiye turatega amajosi se tibikunda impamvu ni iyihe nta mpamvu ihari nguko barashaka Red Tabara se ubu ngubu barayibonye ko bavuze ko bafashe Minembwe igihe bafashe Minembwe Red Tabara ari bihe barayifashe sirabanzije munsi y'ubutaka iranyika biriya byose ni urwango gusa ni ukugira ngo bakorere abantu genocide ariko bitwaje icyo kintu ariko ubundi rwose nta Red Tabara iba mu Minembwe nta niyigeze yiba mu Minembwe n'umunsi wa rimwe ngo yicaye mu mihana yacu ihayigira gute Red Tabara so abasirikare ba AFC mwarabibonye ejo bundi mwabonye delegation yari igizwe nande yari igizwe na Cordon adjoint wa question politique juridique et diplomatie Bertrand Bisimwa mwaramubonye vice cordon nawe akaba na Cordon wa MRDP twigwaneho ushinzwe economy Dr Fred Kaniki mwaramubonye Minembwe au niveau y'intara mwabonye ko hariho vice governor ya gadi nzabinesha wahoze hariya mu Minembwe ejo bundi neza wa mugabo ndazahinduka aracasenga Imana ari kuri ya mugabo ni igitangaza no kuri Imana wa munezero yagiraga kiri hariya ataraje Bukavu noneho wikubye kabiri
gadi nzabinesha we, imana izokugirira neza data, uzogeza igihugu cawe ku majambere. Aho representa wa guverineri yari yatumwe na guverineri, hanyuma hari hariho n'indi delegation nitandukanye nka ba Apotre Micho, umugabo w'Imana cyane, naramubonye hazamuka rwose. Umusozi wa uriya musozi ni uwahehe ba data mwe mwebwe hariya ni Runundu. Mezake ari kumwe na Mezake, ari kumwe na n'ushinzwe communication muri AFC Lawrence Kanyuka, ari kumwe na Senator Moise Nyarugabo, bari equipe nini cyane, kandi bari kumwe n'abasirikare bo mu nzego zitandukanye nka ba Mungu afande mwarababonye. Hanyuma bahuye n'intare nyenyewe iduriye nyewe afande Charles Sematama, mugabo uvuga makeya rwose ukagira ngo ntatwajije, ariko izo bahaye utekereza mu mutwe wiwe ibintu birenze urugero. Yabyutse akubita Katanyama, abyuka akubita abadedara bacucuma bose n'intera hamwe mu gitondo kimwe, baraye batangaje ko bafashe Minembwe. Aravuga ati barababeje, aramanuka wenyine, aramanuka muri extended, arababwira ati noneho turebe, twavuze kuko twebwe ni ukugeza ku gitonyanga cyanyuma cy'amaraso, intwari zacu nuko zimeze. Afande rwose turamusuhuje aho ari, kandi respect. Hanyuma respect kuri afande General Makenga, nawe yohereje ubutumwa mu Minembwe rwose butyaye yarabwohereje, aravuga ati abanyaminembwe muraho, yego turaho sawa. Hanyuma rero tubamenyesheje yuko nta rundi rupfu muzosubira guhura narwo. Data we ngo gute baba, nagize ngo ugiye kwiyegereza itorero none banza ureke mpumeke, banza ureke mpumeke, nacecetse cyane. Iriya delegation rero yaje izanye amahoro, iravuga ngo ntimuzongera kubona bene biriya mwabonye hano Minembwe n'umunsi warimo, habe n'umunsi warimo, mugiye kuza muzumvisha amatwi biri hirya yiriya misozi murangiza. Ubwo ngubwo yavugaga imisozi abona ifatanye n'ijuru, ariko ntago ibiri kure cyane buriya, nubwo ibiri kure haba iyo hageze ubona iyindi imeze nk'iyo ngiyo, gutyo niko Kongo yose iteye. Ariko rero aba ati iriya rubariro rwa nyuma muza muzumviriyo, kandi koko niko bigiye kugenda. Bakwipanga mu bundi buryo bumeze gute? Erega nta kitagira solution, ntako batagize. Baraje ibihumbi n'ibihumbagiza, iyo bahunga bameze nk'ibinyegeri, urumva abantu ibihumbagiza n'ibihumbagiza. Abadede bagera 10 rirenga, FRDC ni iwabo, giyo nti woharura abantu bari iwabo muri Kongo aho. Mayi nuko nguko nti woharura n'abaturage bose bari amoko yose duturanye, batwanze bose, batugirisha ari gusa kugira ngo bazotumare. Ngo rendezvous ngo ni Beke, ngo rendezvous ngo ni Goma, ngo rendezvous ngo ni Masisi, ngo rendezvous siyo nini na nini. Alafu ngo tunashuka Kigali. Mona shuka giki, nariko mbona amavideo amwe ateye ubwoba, amaguru gusa n'utujorite tugera nko mu bihumbi bingahe, amaguru yose barayaciye. Amaduni indara azareba umurundi akamawumena ako kanya, kandi bakumenya umurundi nuko nguko ubaye kajorite. Umurundi ntuzi usimbuzwa, urambara icuma. Nuko nguko murabizi abantu mwese bafite bene iyo accident. Umurundi ntusimbuzwa, barawumena ukavungagurika, abana b'intare baraceceka. Ni isasu n'umuntu, iyo uje bashaka barakwiha wese. Isasu n'umuntu, apana bya bindi ngo bya kakakaka twamagura gusa amasasu. N'abana batojwe, n'abana b'umutima, n'abana bari iwabo, n'abana badafite iyindi choice uretse gusa iyo kwitondera urugamba, bakarurwana neza n'isuku. Abatabaruka bagatabaruka mu isuku, abakomeza bagatsinda mu isuku. Ese Gipupu mwamenya amakuru yayo? Gipupu habaye ivyo bita kangirigiri. Ewe Gipupu yagwashije umugabo bazabita Oscar Isereri, indiri y'intera hamwe n'ababembe. Uriya mwafande waje wafatikanyije na afande General Charles gukubita aduyi wa munsi yarya ninde wo muri Nord, wavuye muri Nord, wo muri M23, yitwa Fande Rapide. Uriya ni afande Rapide yahaye ijambo ryo kuvuga Gakufe. Oya ni Rapide. Oya. Abo bombi muvuze ntabwo ari Uravuga 03
ntabwo yitwa Colonel Justin yego niwe Colonel Justin hari uwaje mbere ni gakufe oya aragenda gakufe ni zamani ubu rero uriya wari uhari ejo bundi ni wari uhari Justin yitwa 03 cyangwa Juste urumva afande 03 yafashe ijambo ebana uwo mugabo azi kuvuga uwo mugabo ni umuntu witonze umugabo w'umunyabwenge naratangaye sha buriya abasirikare rero n'abana beza abasirikare biyumva vuba akumva ko ashikiranye n'abantu cyane cyane ko ni nawe bo bafite umutekano wanyereka avuye hariya babasandaza urumva yaravuze ngo mwebwe mugira imana mwabanyaminembwe murebye ibintu bari babapangiye mwebwe bari bagiye kubamenagura hano mu minsi ibiri mwari kuba mwibagiranye atari ko imana yo mu ijuru iradutabara turahagera yahageze ibaze umugabo waje kuri mobile murabizi ko hariya nta bintu byo kuvuga ngo iki ngo hari imodoka ntayo ni mobile kuva muri noro ukarinda uhuruka mu minembwe kandi aho yaciye ntimugire ngo yahaciye bashasha amatapi ngo natambuke nk'umwami yahaciye ku isasu ku mututu imbere n'inyuma ingabo zose zaradvasinze ziraza zirahuruka zirapasura hari umuntu unyandikiye muri DM ngo yaje ku ndege ndabizi kuko yaje ku ndege pe ndabizi pe kandi urakoze cyane my dear brother nubwo nto kuvuga hanyuma rero araza kuko turareba ingabo nizo zimure presenta ese zaciye he zarapasuwe zaje zihura n'ibyago by'abanzi bazitega mu nzira zikubita umushenzi zikubura kugeza bagezeyo umunsi bihaye ko bagomba kugerayo kuko coalition y'abicanye y'abajenosideri yari yamaze kwipanga neza ivuga yuko igiye kuravaje ibintu byose bisigaye ikubure minembwe ntiyasigara yabe n'ikintu na kimwe gihumeka umusaza ahageze nimugoroba bahita binjira muri operation barapanga bafata map bahita bakomeza gahunda kugeza neza Pwenzero ifashwe murabizi yuko ari rwo rubariro mwagiye mubona aba bavuza induru ngo rejima yahiye ngo yashize yose ngo kwa Murimo inkubo zigenda zikubita hose naho bariho naho tibagire ngo badakeneye amahoro ntibyo bamerera ukundi kuntu badatekereza nabyo byo kunda rwose ari umugabo umwe nkunda cyane unyinspiringa yaravuze ngo twebwe nushaka kudushoraho intambara uzo buri tayari ati kubera yuko nitugukubita tukaboroke tugatangira uvuga ngo we umoke aho ngaho ngo bankubise kandi waje ngo uri umuntu w'umugabo uwundi nawe ngo turazinanye ngo hagesha ngo none ngo tanye turazinanye cyo ngucono basaba gusaba mu rya mukondo wazosi shango ngo muzobabaza izina ryo mu Kirundo ngo twebwe bose ukiri kuri uwo mugabo tuvuga mu Kinundo niba ari Kinundo uwo mugabo ngo aherutse kubwira abakongomani yari yatumiye arababwira ati rero ngiye maze kunanirwa ku bibazo by'iwanyu dore narabafashije ariko maze kunanirwa nta kintu ntakoze ariko ubu ngubu namaze kunanirwa erega bagenda bose bubitse imitwe ariko rwose yashatse kubabwira ko bagomba kwishyira hamwe hanyuma noneho bakamenya umwanzi wabo ari we AFC Ventura cyangwa u Rwanda urumva uyu mugabo afite ibintu byinshi afite amakosa menshi hari naho yagiye kubwiriza muri Kongo ko ngo tutari abatutsi ngo ahubwo ngo turi kimwe n'ababembe ubwo ngubwo aragenda twambika ibindi byose ashaka ngo niwe ngo wagiye ngo kuzumvisha ngo bakongomani yani akantu kose gashobora gutuma ubwoko bw'abatutsi buranduka mu karere ko mu burasirazuba bwa Kongo haba muri Noro cyangwa muri Side icyo kintu nicyo kintu yasigarijwe muri Kongo naco kugira ngo agikureho nawe bamusinyira izahabu aratunda izahabu ziragenda ariko ananirwa gukuraho iki icyamujanye gukora ubu ngubu rero tazohora mu ntambara ntazobishobora abe nubwo yogira abasirikare ibihumbi bingana gute 70 ingahe nubwo yogira igisirikare gifite ibihumbi 600 cyangwa 500 cyangwa miliyoni upfuye abapfuye bagiye kandi hagenda abo yitaga intwari tazoshobora intambara y'iteka ryose tazoyishobora ku bantu birwanaho azonanirwa kandi nananirwa tuzomushorera n'ubundi tuba tumukubita kuko tuba tumukubita ku gisusu nyine hoshe dukubita ngo hoshe genda vaha hano si wabo azaza kuyobora Rubaya hanyuma abanyarubaya bicwe na bwaki
neva ari uhicaye n'abadede ivyo bizakunda. Azoja kirorirwe agenda afate amafamu agende yorore abana b'igihugu bicwe n'inzara bamuragirire. Iyo ni ujinga gani hiyo? Ayo ni amabetiza ayo ngayo tibikunda rero. Ubu rero ko barahunga intambara yabaye Armageddon, kuba arirukanka udutsintsinoje nababonye ko barahuka ko barazana bambaye za rasoro noneho mu ntuzi ucitse aha wese nuko arara akiza ubuzima bwiwe. Hariya noneho ni hahandi bavuga ngo hacu wambaye hacu wambaye rwose. Nyamwanga kumva ntiyanze kubona, kandi mpora mbabwira ko bagiye babona basa n'ingwa zera, ariko ubu ngubu barimo baragaruka basa n'imbwa ziba, imbwa y'ibigenda yububa ikanuye ewana, ariko zirakubitwa cyane ko zigenda agatima kafashe kandi aho imbwa yaririye buriya ntabwo igihava, nubwo yaba yarahaririye umwaka ushize ikomeza igaruka ihonahona yumva ko ariko naho ngaho nihigwa. Niyegereje my brother African boy Amadubu nawe ko hoste ndakuramukije cyane. Hanyuma rero na Mikenke nuko nguko Amadubu ntabwo ariko hoste ni ambassador, I'm sorry, ambassador Suka Nangai my brother, ndakuramukije kandi ukora akazi neza, ndagukurikirana jewe cyane 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 muri ariya space ukuntu mwirwa ebana muhanganye n'abari abantu biranshimisha kabisa, nkavuga ati dufite abagabo. Hanyuma uzarukarisha Yambu cyane, thank you for opening this space. Hanyuma rero kuba wayiz hostinze nawe usigaye ufite umwete mwinshi kabisa ewana, respect, much respect, no kuri shout out to you. Amadubu nuko nguko M23 Mikenke Yambu cyane, nkunda igihugu nawe bizoza. Damie African boy double tree hotel, I'm sorry, ni double mic nawe nakuramukije. Yego aho uherereye hose nakuramukije rwose. Hanyuma Damie Nkaka ndakuramukije, umugabo rwose w'ijambo, mugabo nkunda, my brother, ndakwiyegereje cyane hano. African boy, my twin brother from another mother, Yambu cyane ndakwiyegereje hano kuri space, kandi muze kuzamukana Damie rwose mube nkabaganiraho kakangaye kabiri atatu, si ngombwa cyane rwose, ariko muzamukemo gakeya rwose, muze kuhumeka mutubwire ukuntu abasirikare ba RDC barimo barirukanka n'abadede ebana amasigamana ni Armageddon kabisa, ngo byakaze mo barakubitwa ikiboko. Hanyuma rero DH Observer yavuze ati DH nimba azavuga nimba biza bigenda gute ariko DH ni umugabo wandika cyane, urangwa no kwandika rwose, umugabo w'imfura, kandi ukunda ubwoko. Tuzadukurikirana inyandiko zawe, turazikunda, uratu inspiringa cyane rwose, uzoza uvuga sometimes. Hanyuma ijana ku ijana twirwaneho Gapita, twirwaneho Afande, ndakuramukije, salute to you my man. Iyo foto kabisa, iyo foto izinshimisha, iyo foto iranyica cyane, iyo nyirebye ndayikunda. Engineer Aje Observer ati sindamenya neza ubu engineer bwawe ubwo bwo, uzotubwire bwa ariko Observer kabisa nagukunze, wakoze akazi neza cyane uyu munsi. Kananura nawe ndakuramukije aho wiriwe hose, cyangwe wazukiye. Jondo na G Auguste namaki yanyu, akazi keza, ndabizi ko muri mu kazi. Hanyuma Sedare nawe ndakuramukije, na Chekevera Yambu my brother, Yambu cyane ndakuramukije. Sage my brother, Yambu cyane cousin. Hanyuma bakareke Yambu aho uherereye cyane. Songe hamwe nande hamwe na Masolo Rizfa, Yambu cyane. Bihasla ngo aritonda kandi ni patient niko bavuze. Wow, Observer afite ukuntu abona ibintu, amaze gusesengura neza, yabivuze ukuntu. Hoste rero aramenye ataza kuduta mu bishanga, hose akaba agiye kubera kuduta mu yuko bishanga. hose akaba agiye kuduta mu bishanga rwose, aramenye. Uzarukarisha uratwumva, Ikibazo bizoza araba ataravuga. ariko sha kureba space rwose agiye guta mu bishanga arambabaza uwo mugabo. Uzarukarisha ubwo yagiye kuyivugira, ari ubwo kuyivugira aho buriya iruhande, umwandikire kuri WhatsApp.
dusabe rero Falasha mwihangane no kubiyegereza hanyuma tugatandukana niko bimeze kuko uzarukarisha buriya dutabishanga Akimu umwana Siboniyo Seba Ro Innocent